أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Ummah Islam malak birik pungasen niya kahadiri sikam pamujian apatangi kare Allahu Ta'ala karaen na sikontu alanga karaen na la birika ampatangi sikam malakala biranga karaen tunggalaka tainaya sampat juluna karaeng anjaria erokna kuasa ritas sedre-sedrea karaen siratangani somba siratangani papalaki siagang siratangani kusiangi Allah siagang bangi apa jina kinia mubatturi tanpa kaan nari tompo na buttana Allahu Ta'ala irongan na langi na Allahu Ta'ala na jari sabi mo anne mataan na Allah annar rusuk bamban na antama rimas sindong kota kaniakan tahadere ripalapasangan taanne ampapagachinikangi panyet reanta rilek batta sabi angkana iya jikaraing na ikat teater iya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Umat Islam malak birika ngasing anne Allah cino mami masim pikiranta kontu cino na jetnes samsanga lanyim mami masing atinta kontu lanyinna angin bari basaka nakiparapa mo empo at dundundu pangkulu anjare kito do pulita ampas sareang ileko sikekek kalenta anterasi papija putta nakipoto tamaro ka imanta kipare patta gala puing-puing pamanjengan tamak leso tamalayu ribantungang tamasayu ripanggoda tamamayu ri arusu tamasorong rigalluru bombang nakiero jappu rikatujenganga tairo lunturu rigau baji kakuntungan na jappo lure ilalang karanjing tamak lesoka mana sigigi jangka anne allowa siratang kisukuru sile rannu landri niatta nasare nikmat iman batangkale masalewangan tanaleos salibandra kamaya tompa umuruk malabu sakgenna na kinia muhadere ditampa ka anne tampa paklapasanganta Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Nariwatunna mo sadra ilaw batu-batunna alloa nakulilim mo sa ratakabere ka si bali-bali kalangeran si pampan lino amurso ri sakla-sakla na moncon tinggia ang galluru at tangalangi nabasukan lila amutusok na erang angin sadra di katrasakana sadra di kasarakana saggen nabulu ka iraya amente magkajamani tampara nga ilaw sinasarat tania bombanna landri ni pinawangin na risa ratakabere apakalumpoa ri Allahu Ta'ala saggen na narapi kisubu si padang tingkoko na janga nga rileranna kimasing ambangom mo ritin rota nakipakabaji pagkasiyatta nakipakasanan nyawata kigiyo mo antang kasi kalenta nakipake ang beruta nakiniya mo hadere ritampa ka anne ammempo sama jajara ammenten sama tinggi na iya rurungan dagkabangkenta gimbaraso elimanta tayo na maraeng pasangali kana kimat nanungang le baka ni pintala at jari gau at jari pangadakang. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Anne Allah siratang ki rannu kakonturapang ipagaukang kaanne Allah pak matan na migahaw ka lon nananiya mo tasimbara rupanta nabelo muri-muri nakirela mo ambalanjelo etta angallay bolit-bolitta kakontungan na ni panginrangang nasabak ranuta ri anne alloa allo salloa ni minasay salloa ni tayang ni antalay kabattuanna siratang ki rannu na iya sani siratan to ginapa lele kanje nikmata
landri niya na niurangi niruntuk ni nawa-nawa inay mo ati tasina patse tanae bak lading kaki jallinsay bere masimbar si ridalle kanta nakisayle mangiri kanan rikai rinta asa niya na kutahin tau kiboya ripak mahikta punna tiay anrom manggeta kiboya nakulle kapang anak jari tahunta bainenta buranenta saribatanta yari kabija pamanaganta ripak lapasan rioloa segang inja ki lapasa nakisija matahengi nakamanisarin tunika siya inji kamu na pala limana inay mo ati tapatse pak mait tadingin-dingin katena pa na siya pasallona masin niyo rangi inji sedrea baine segang inji burak nena sedrea anak si pamempuang inji tautuana rianne kamma ku kami kukanga janda mi jandaya duda mi dudaya rianne kamma bela minjo mange tamasaile rikatte tena mirisa rinta tani cini bialona immang kanania kiri pantarambori ansom balang itallasana yare kania milingkari anja ambokoi tallasana at limbang padatari dipat rasangan tenaya kalakbusana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd tunia ka amman tampantarambori naurangi ammotere butta passolongan cerakna gasin tapak korok mami annawanawai sarena nakku risari batanna labi pa iya riruaya anron tumanganakana nanakana morinyawana ti ringkam anne mae ripat rasangan masunggua naniaton japak rasangan kamaseku nakku maanne ri kampongku kuring-kuring ribalakku aule apagaukku kana simbanga dolanang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd rile batta mo asambayang mangaribi ri karuwenga ti rin na battoy mamaki dingin-dingin pa mahitta re ranyawata kamanisarin tunikere-kere parrutta annarrusu riati namanukun ribone kambu punna kiruntuk kinawanawa kabiasanta ritole bakania narikamma-kammaya anne tahenami kania mi ammalian rerok kalompuana Allahu ta'ala nanampa sirapit tak bialo rimatanta kammanisarin tunicini-cini naik naun rituka apa ji natani kasyak kama lele je nikmatanta pila kiampa pila limbuka sa jibat tulalang inay mo tao tamarera pak mahina pila sura sarana takak bireka pila nampa piki pere se urusutta appiwali mi atinta ang kanaya bosia man na mabella ni aton jatayang ngana mingka tau matea lingkar yanja ikat temami sallan lana tayang palla-palla na anjaya apa sisa latus singai apa si bokoy tutenalle basila lehang kullu nafsin dhaikatul maut sikama anwa nyawanya pasti antu lamate Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd paccesanna miliwana anak beru ni pilariri anron tumanganakkanna nabattuin nakku anron mangge si kabellaiya anak jari tahunna nasaba ni kerokinna at rapungang asi cini-cini si galak lima si jamatahengi si pappalappopori si maapakkan risikamma katassalan na lebak laloa singai si kamasean ripasimbang nginta ammo terek ngasing si kamma pangudrangi lebak laloa batu tak bayan rimatanta taena tahan-tahangana nakus si sambe dingin-dingin pak mai maku-makus sile basa tajala cinna ni pammoporang ku kanga tanikana mo iya kamase kamamami tu ni ba basa kaje ne pak mai na rannu dingin-dingin pak mai na nalandri niya na si cini-cini saribatan julu agamana tanakalupay kalen na pungkukang nanacinis sedeng ana-ana sampangka na nirurungan riruaya tautuana masin napake baju beruna at rannu-rannu parana ana-ana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd na iya pungkukang amman tambawan jiriballana
ritontongan na anciniki paran na anak-anak si undang-undang, sirik mangnaliki at leop paran na anak-anak, nasabak baju na pakia, jay mi keke na, amula sarak mi bate jay na, nitampengi irawa, sinreki irate, apa ji, nakuta na mo ikukan riyang makna, ammaku, erok kutodong amma ke pakiamberu, kamma todong parangku anak-anak, kakicini mi antu pakeyang ku pakeya, tae na mo bajina, tae na mo pamangyanna, napuali mo lapung amma, natagala limanna, nanapuro sa ulun na anakna, nanakana ri anakna, anakku, sannaton di parisiku annawa-nawa ko, resasanna di nyawaku, eroton di anak lampasalingi ko baju beru, lompoton di erokku anak, natay na kulleku, nanikanrea lagi anak sinampe, natanyaseng inay selantan roiki, kakunukasiya di antu anak allo-allo, teya mingkana ka dokang baji, kakanrea lagi tasin rapi, kak mole-mole jini kasiya anak, gasing jekne bingi jini pare pak laparak batang, apa ji, nakuta na mapole pungkukan riyang makna, amma, tena kakikulle ampang ninranga nga doe, teya maki ammal liman tega, boli makammatas sandala, pasami kekke saluaraku, pasala amma ketongak kodong baju beru, nangaruk mamu ammakna, nabatui dingin-dingin, nanakana ri anakna, anakku, sabarako anak nakatua kasihasi, sabaraki anak naleporan simpung pak mai, barantena anne alloa, namukom member nane kasiyatodon jannate nena, empohan natalla saka rilino anne, anak, ang ngalimasiri ka lang inrang, ka deji inrang kalang kanaya inrang, kainran si sabu, nanibayar 5 sabu, apa todong kate anak lani pak bayarang, kagasing kate ne silalon na anak ni minasay, nasusa pa risi mak mole-mole ni kalimbu, apa jina ni bokoy mo pungamma ri anakna, ammempori paladanna ampikiri kalenna, annawanaway sarenna, ammati jekne matana, nanapurusuk barambanna, at tapakorok mami ang ngarut tas sungingi, ang kere jekne matana, nanakana ri nyawana, punna kucinit tawa nirurungan riyang makna, kukere mami jekne matangku, punna kucini kibutaya, dingin-dingin ipak mahikku, irawa minjo kodong manggeku ammuluara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umma isilang malak diri kangasen niya kahadire, kamma minjo tallasa nani kanaya tu kamase, tuli empo rika susang, namajannan rika pak risang, tuli napapat cinnana na antalai minasana, apa ji, na melalui khutbah ini kuminasai ki rikambeng asing, maiki kimasing ampat niya ki paceta, tokam maya mi anne, parallu ni patuguri pangamaseang, ni tanroi pasidakka, ni sare sakka pittara, rannu atinna, te ne pak maina, rannu atinna pun naniyak ki antan roi pasidakka, na urangi sakgen na anja pamajikinta mangir iya, mingka si balikanna, dosa ki anto sari batang, pun naniya anak kukang, tau kamaseri parasanganta, na tena tipat ni patuguri pangamaseang, tena kibagay sakka pittara, kaiya biasaya kajarian ripas simbang nginta, bulut tuli ni tambungi, natamparang tuli ni kek roki, ang Andrea assinabuku, ang ino nga atti songo, kamma minjo, punna bella mo battu ri agamaya, landri kammana mi anjo sari batang, tiak lalo kit tunay paranta tau, nasabag kikana kalenta la biriki ripakaluman niyang nganta, rikatinggiyang empoanta, sa gena iya misaba, nakibalaki mo sifat takaburo ka, tinggi lang gaya, parantaton di tauniya kipat tau, sari batang, ingat kit nakingut rangi, man na tinggi sikolanta, man na tinggi ingat kit nakingut rangi, man na tinggi empoanta, puwang ki ni pangaliki, karaeng ki ni panagalag kulantu, at tambungi barambaranta, jay doeta,
tae na jantu anggana punatena na sincoco sigang ero na agamanya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nuasan ji tau amballe-balle agamanya yami antu tau ambawang-bawangang ikukang siagang tenaton na passuroangi as-sare-sare ritau kasia-sia ritau kamase-masea. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kamma mi anne ni kanaya empoan rilino sama raki kakkala muri-muria mingka lumaratongi simpum pak maika punna niruntuk ninawa-nawa masin sare takat diretta ikatte tu kamasea tena manatani laloi paccobana bataraya sungguh amami tani asen ni bicara simpun tae narapanna tasin rapi allo bangi niat ribari basaka nate nari karuenga ikatte tu kamasea bangi tompi seng kimat tontong kimam milei bintoen sangkam mata padrisi nami anne tunaya simpunna kasia-sia kamana bija tumarahin jirikatte na ikatte tu masunggu atau baji katallasana tutukit rima sungguta riteknena tallasatta anne rilino angut rangi kisari batang angut rangi kikeknang nasabak kasunggu maki antu nakitaja seng salasa tau sunggu antu sajut tonji lebanga salasa tonji tumateknea niat tonja parisikna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Paralli masing kisadari kalenta kita ngaraki pamaga baji-baji rimat nasaya agamaya anne tojeng ia baji ni pahenting kita lalot marin tulima nagoda setan napakabeleng-beleng iblis nasabab pila may Allah sari batang pila lompoy papakabeleng-beleng na iblis na jari mo gasing tawas si balat stasiagang akkana tu si gantiro ta si pammanekangi si tinrangan tukat ta si pangalehi pepe si sari batang natulis si kantoran si Pak Boyay barang-barang besere anak-anak na pantamay tolompo mintua tuli mana besere Tommy matuanna si pammana kang itawa nagasing si ondam poke nyalleta lemiha na tawa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tau-tawa saribatan julu agamaku tuni kamasihan na Allahu Ta'ala may maki nakipacukut tapatta kipato jeng ipakusiang nganta nakimakna nunga nga jari insan rabbani bela rigaw sala tak le basa dri ateka kodi tak lapasa dri jekon nawa-nawa kita dopuli panyet drianta kitang kasi kalenta batu rigaw dosa kisi pakainga rigaw langera nga kabajikang iya narelaiya kare Allahu Ta'ala masarrola birika namang ngamaseyang nakana kare Allahu Ta'ala ri Qur'an nga fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatgaw innahu bima ta'maluna basir. Apa ji nanu todop pulilalo rikato jenga nga ri apale baka napassuruang mangirikau segam mangiritau to baka nutia lalo tak liwa-liwa sitojen-tojen na karaim malompoa masarro na asengi ri apa niya ka nugaukang surat Hud ayat 112. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Todop pulilalo ki ripangajara na agamanya ripangajara na nabita paminawangang angera nga katarompokang panurukiang tamangera nga sassa lalang nakitulimania agaw baji namasing kijagai kaniyakan iya minne rewasaya susa miniboya olowan na kanatojinga sukkara minigappa rurungan nagaw mangera nga kabajikang ni chini mitasirata nga ni chini asal lerantom migaw tuna tania kasirina timboro arak mi baine burane asigandeng-gandeng nate na nalebat nakado nikka takiki iratean na irungangang nasangin janikana kakamatos seng kutahin jammanga ajari tu ni pinawam migaw salaya ni paribokotol ni pangajara na tautuata ni bawang-bawang mi papakaya na tumacara detta
ni parangang paklunga mi papiurangin na tupan ritaya, luntur mi pangajarak na agamaya, kaboro mi sarea ka, at timboruko mi sipas-sipak kodia, drapan pipisi ribosi-bosia, ni pasamaturuki mi sipat jekkon nawanawanya, jekkon paki nanikana lambusuki, napun na lambusuki niyaki ni caw-caw, ni pakbulo si batangan mi kapan raka nga, apa misalang kajarian na pagkalinoa nga, kabaji kanikana kodia nikana baji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Iya minne jamma battala mi lambu suka, jule mi jujur ka, nasambila pampa mi kato jenga nga, ni parepak lengu kami panggaukan salaya, ni palece mi tau jekko nga, ni paretang ulu mi sipat-sipat kodia. Battala mi ajari bapa ka, apalagi pun natena nero as sambayang, bapa pamoro-moro, lompo pamilang, pak bosongang, ringan lima, nampakuttu ak boya-boya, pampidokang, pakarena baine poinga. Battalatong ya jari bainea, apalagi pun natena nero as sambayang, baine pamanaikang, pacemburu, lompo balanja, lompo kunraring, cinit-cinikang, pacarita riboko, anyambun carita capila tani kutahnang. Batui anaka, anak palampabangi, pabegadang, pacini-cini, kurang ada, kurang pamilang, niap pasara allo, na pasara bangia na kajarangi. Pamarentaya sigam pejaba kasipak gang, tenatomo na jari jarung, tenatomo na jari carameng, tenamo na jujuru, tenamo na adele, tenamo na lambusu. Tanah cinikia mi tau tuna kamase-masea angalle soalimi tau niya kajina pammentengi bija pammanakan na jituli mana orangi pilak kasiasi mi antu tau kasiasia pilat tuna mi antu tau tunaya sanrapang anak jangang tambuntulu ka anronna teakit tipuli jarung teakit tepoki jarung kaikat te antu minasana tau jaiya iya mi anne jammanga jai tau anggadai kangi akidana nasabab pak barang-barangan sike dek dudu ni pare tradisi mi appat ruaya ri Allahu taala ni pasala sike dek dudu patontong ana batui dukung ana pakutak nangi ri majaina kasukkaran tallasana nolongasem mi sikam olowana kalumanya mannamamo nasala ak korupsi mi at lukka mi, an nipu mi, allariam mi doe, jekkom mi, ang ngurangi mi timbangang, ammake mi tuyul, ammake mi babi ngepet, patiro kanja, siagang eram pagkalumanyang marainga. Suara mi lanna pokok-pokok lompoa, balla saukang ni pabete jangang, batu-batu lompoa, batu ammana, jera amumba, bungum barania, siagang ipantarangan na poing. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Iya minne jammanta nilangere mita biasaya nilangere niya mo tau-toa ang balukang anakna ampela ki anak jari taun na ritampas sampaya tampak loroa niya tomo anak ambunay ang garagaji ang makna ambune manggena niya tomo burane ampela ki bainenna ammalara mi perselingkuhan nga layangan putus pasitipu-tipuan nga apa ji nanapaturum mo Allahu ta'ala si kamma musibaya ritanga-tanga na kampong parasanganta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kipak jari lalo anne alloa allo si maapakkan allo kesadaran segang allo pangudrangi rigau-gau lebak lalota masin mai ki ri anne alloa ki masin sitan roy lima ajamataing nakisipam moporan ri sikamma kasalanta nakiparallo maampa kabella ri kalenta ni kanaya pappisangka nanilaku-laku ni kanaya passuroang wattunna mi anne alloa kiparallo sipam moporan terutama ri ruwaya tumanganak kanta te aki angkanai alla bami alang kipassiarai te pumi coccoran tu kakaki purusu te putomi tongko palesea kisungke te putomi pala limaya ni jamataengi
naruaya tau tuata ni kalupai kaniaton tau punna baji mo pakkasiana takkalupa miri anrom manggena nainum mijekne takkalupaya nikana beden jai doetna baji mi pakkasiana nakulle mi kalenna tabattu mi antoa ki tau tuana makboko ke rukmi sibal laki sallan tau tuana minka nasa lagi urinna kak mintu tonji kodong mintu gigili mintu kodisammo mintu labu reken-rekenna nasare sallan doe tau tuana na cakkoyam pimintunna cilakana pa iya tau toa ni kalupaya ri anakna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. O saribatan julu agamaku agau baji laloki mangiri anrom manggeta rigintingan tallasa na inja kapunna matemo jerak namami misan namami tau toata niraka ni papalapopori na atantumi tamappuali rigau na kamaya anne doang mami masin na tayang batu rikatte maiki nakimasing angut rangi ripakatuona ibapa na yamma ampikiri ki allo bangi akkareso kiri kanang titti misongona lantantom mi matana napakamma pattujuang namana bajunna takasambeang ikatte ngasem mami anaka naparutusu mana mamo akulle ki ajjappari tompo na busaya manna tinggi sikolanta tinggi pangkatta jai podem baram-baranta kadora kaki ritau toa anggap pajaki antu singara mingka singara kanjoli ji anggap pagi salama ingka salama datang ji kade ji kapang katiai iyamma ampat liliang ki bulang angkin bolong ki mange-mange amparakai ki allo bangi royong angkurui sumangatta nama ngandro ri Allah Ta'ala. O anakku buana atinku rappo-rappo tamalla jua cahaya na matangku belo-belo na balakku sulo na sumangakku lompoki nai anak nakibala sakatekne amina sa anak mabaji ri ampe na makanan ri pangadakang tuturi kana-kana taratte ri panggaukang si raka pakkatuo na jiningai barambaran na ji marin tunipak barambaran na ji marin ni pak beseran si sari batang punaniyak ki anne kamma makna satu guru mijek nek matana turwaya tumanganakanna makna satu guru mijek nek matana turwaya tumanganakanta camme atinna dingin-dingin pak maikna nanakana mo cilakato jika inakke anjariang anak kate ne kutayang naparia balasanna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kontumi anja para luna agamanya terutama poro andale kang anne jammanga apalagi jamman sallal batua rota sakiri anne kamma rota sangan sallal batua anne sallang maknasa pore-pore pagi nakitala salatanang kasakasa pi pamentenganta jarre pi otere ki patak galia nakita na ayukam bomban na jammanga agama yamami anne lampas salamat ki anne jammanga ni gana jamman canggih modern kamana pak buntinga nga canggih ngasing kabulan riolo le bappa na naundang ki ripak buntingan na anne bulang nga naundang kiseng angalle areng astaghfirullah iya mi anne pamanrakin na pergaulan bebas ka brisasena rungka-rungkaya termasuk mi poleri tau toaya baji baine kamaya tompa burakne ante mo kamma kaanat takulle ni pisangkai tau toaya lan retomi appa saile ni pasaile lagi belum tentu amuluna ante mo kamma kasiratang ini pau na ni pasampe ja otirena ni pau kilagi na kalamangan na tepo pamente na kala ero na tanapak jari lebak jarre ki janjinna mangi pinasanggenna manami manjana dange cadi mingka ya tomi nyogasing kilingu kalibangang kanikana ben tau lolo nak baramban tau tua ayak dorong na pungkuk karanjil lasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Disesena ikatte tau toaya kipat jari laloi kalenta caramme lompo
contoh mabaji ri kana-kana, ingat ri panggaukang empo ri pangadakang, kapunna pandra ampe-ampeta, kodi kana-kananta, kammatomi antu naturuki anak jari taunta, ikatte tau toaya, patarongki masin ri anak jari taunta, kapunna reppe ki antu caramminga, taena antu natangka sa rupaya ni cini, kiajarak lalai anatta, terutama pengajar agama, kididiki anatta terutama didikan agama, riwattunna cak di inja, kapunna lompo pa anaka, nampa kiajar, akulle maki naewa, lagi pasangi, kagasingang mami na ikatte, lagi tampilingi, nasare maki jurus maka tuju, lagi turukiangi, akulle maki napakasiri maki antu sari batang, punna kiranuang mange risikolana nari pak botorang ani gappa, niranuang mange ngaji nari lontang ajar rampe, niranuang pilajar kelompo nari birin tamparan jisi pautungi bongga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tea maki ikatte tau toaya, eroki nataba kana, nataba puber ketiga, angkanaya toa paki naki jabe, cammo paki naki beru balere, salah maki antulak mode, jule maki lajai tanja, kapili sekamma rimami ni pak bentei, niapasan taukir rilontara bilang, o sari batangku, kikatutui annelino, kala jammin ja inakke, punna tatilin linoa palewasai, teaki marin si pasaile, lanre si pakainga, lingkaya ri anja tena tantuanna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa sanga risari batangku taurungka tau loloa, ikatte taurungkaya, kipat jari lalai kalenta kali majarre, kijagai naki katutui siri nasari batanta bainea, ka ikatte ji antu anta galaki potona, kapunna ikatte alla gasi, tapela mi antu sirika, gesara mi maknaya, lanya mi sirika, ena mi paccea, tiak laloki ballaki, sipakna pak nyikia, angkanaya kemai ni ambau su rasanna, anjoring isengak dingkoleng angkapeki, maiki naki masing annuntuk pangasengan si tinggi-tinggina, nampaki pak matu-matu sigam baji untuk kemajuan parasanganta. Na ikatte tau loloa, ikatte mi antu bunga-bungaan na ballatta, belo-belo na parallakenta, rappon na kiatin na ruwaya tau tuata, cahaya mata na rikatte mi antu, landri kamana mi anjo, kiniyak lalo ang katutui sirina, anjagai, katunaleleyan na anrom manggeta, benten na kiantu agamaya sari batang, bombon na kiantu parasanganta, kikatutui kalenta andi, teya ki paragadua sama rakinne tunganua tani anu, ikatte mi antu rapang ki bayao at dongko ricapat tanru sike dek duru jigi yotta na ki matung ammatun na repe na panra na botto na rasanna, kupasang ki sari batangku andi-andiku baik benea, tiak lalo ki kamai jambu at timbor ribiring agang, sesapak bilik palak dian tuni malo, tiak lalo ki ikatte sari batangku bainea, kamai pangimpan juku, samelang antama samelang sengan nyappa, kanjilo antama kanjilo sengan nyappa, tiak lalo ki kamai anron jangang, si kamma kudrunna jangan lakia ki mangai ngasing, tiak lalo ki kamai jangan balante, si kamma tau cinnaya ki saryang ngasingi anyoba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ri anne kamma ganna mi puasata, suku mi sambayan taraweta, le batom mi kitang kasi batang kalenta, segan sakka pitara, sitinaja maki atte netek ne pak mai, insyaallah king gappa ja predikat la'allakum tattakun, anne kamma tangka sa mi dosata batturi Allahu taala, iya mami parallu ni pikiri dosata mangiri paranta tahu, terutama dosata riwaya tahu tuhata, nasaba manna baji sambayanta, sukup puasata, jai amalapas sidakata, mingka dosa ki ritau tuhata, reso alu jaki antu, sosolopak dingin kalek bakana,
ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Relana karya Allah Ta'ala niya kiri relana ruwaya tau tuata siagang pangalarroinna karya Allah Ta'ala niya kiri pangalarroinna ruwaya tau tuata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Punale ba maki lapasa may maki nakimasin si tanroy lima si saribatan si bija pamanakan rimasin bela-belata nakimasing ansung keluar ki atinta aule le bakiniyak kana tak lero nako di palangiretta kamaya tompa giyo nako di paccinita may maki nakisipam mo porang naki appala doangan ri Allahu Ta'ala barangante kamma nakiniya jamasin nakamaseang nanala buang umurutta anrapi kang igaw na tampolea. Terakhir nasihat kepada seluruh jamaah maiki nakibalaki lalo sipak na kalukua labu umuru na najahi matu-matunna kaantu kalukua batanna ni pare ki pallangga asinna ni pare ki santang sau na nakadarona baji kini pallanggahi juku naleko na baji kini pare patongko katupa na lappa na capiu na kanang-kanangi ni pare pak berasa si kamma jinne katuba kurapik ku padalekan rikat tengasing barangante kamma nak jari tambar jari katte utama na mangiri batanna kalengku napunna ilalanna anne katubaku niya kita makanan langiranna tabik ki pamuppur mama lon natenana pakai sibokoi nasabaan ni allo ala biri kitawa si pamupurang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tadhiman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Setelah kita menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh pada Ramadan tercinta, Allah Azza wa Jalla masih saja memberi kesempatan emas menyempurnakan pahala puasa kita senilai setahun penuh, dan itu dengan menambahkan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka bagaikan dia telah berpuasa setahun penuh. Waktu pelaksanaan puasa sunnah tersebut, puasa Syawal, bisa dipilih di hari mana saja dari bulan Syawal dan tidak harus berturut-turut. Bahkan sebagian ulama berpendapat bolehnya mendahulukan puasa Syawal sebelum mengganti puasa Ramadan. Akhirnya mari kita kepala doa ngomongin kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sa'ira